anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Mwanika ni munene na gothi hori wikaine ta Muthee Kiengei riu ni akinyete thiini hewa nenda cia cio kinyaneria agakorwo akiandika ndomiriri iria riu ikoretwo igitiga andu ingi na kwiyuria ciuria. Eno ni Just Kenya Official TV haria tukurehagira mohoro mothe kana ndeto iria cirahanika thiini ya nenda cia kinyaneria jeta Uncle Jos. Riu muthenya wa ira wa kiumia mundu witwo Muthee Kiengei aka guka wa Nairobi ni arakoretwo agishare information kana arakorirwo akiandika ujumbe karugano karia kareretheire we ni egutwika bishop na akauga akoria andu aria ake a online kana kanitha ucio magukorwo makiuhingurako na ingi marakorwo propose ukorwo wi hau thiini wa headquarter kana hakuhi na headquarter cia Kiengei live. Na riu to hau tu no baada ya gukorwo agishare ujumbe uria gukorwo tendeka video iyo Muthee Kiengei uria ni mwendekani munene wa nditurumano iria ciumiraga mitandao-ini ya kijamii ni akoretwo akiandika akioerera undu uyu na ningi agakorwo akiaririria thiini wa Facebook ya Muthee Kiengei ni akoretwo akiuga atiriri guka officially launched his new assembly yesterday, marking his exit from AIPCA after 3 years of service. He is now Bishop Dr. Muthee Kiengei. Ele Muthee Kiengei ni akoretwo akiaririria horo uyu otore ndakorwo ndakwira ni atedia eretheire ati riu mundu gwitwo guka wa Nairobi yakoretwo agitangatha kuma AIPCA kuringana na Muthee Kiengei na ningi akauga atiriri riu agukorwo Dr. kana agukorwo Bishop Dr. Muthee Kiengei riu niro rigukorwo riritwa riake rieru. Hii nditurumano ici ciothe ciraumira haria ri ngwenda unjire we wita fan witu haria thiini wa comment section unjire uhoro uyu uraoera atia na tondu kwina aingi muno makoretwo makiaririria uyu wira kana makorwo makiaririria ndeto ino. Ungi witwo Joro Moses Sons augite it is ceased to be a calling, it's now big shop not bishop. Ucio ni Joro okoretwo akiuga uguo. Na ungi haha agwitwo Mobi Mureithi augite ukoroku wa utongoria na besha kanisa ni business siku hizi. Ucio gwitwo Mobi Mureithi wene ngwenda unjire thiini wa comment section uhoro uyu uraoera atia twaraniri hau thi ni njitagwo Uncle Jos kahinda tukorane kahinda gatari karaya.